Hoji kan oksa hapsan ga matung kyam kuin shon gi doina. Natang sol laga koi si machuga morok thit pa je. Natang shon ba haija haibidi haipetang shol la yarabra natraga oksa je pet munjal handoi raba. Si yarane da. Adum hapet mundrasum yare. Hoji happa yare. Oh asim kan athit pa je hapjan deba duga. Singum bodi hapte ko thit pada. Hapkraba na han. Loi hapkraba. Tilhau ne sing ne chanam ne. Adu thit laga ko aduga machu ga thit laga. Morok shiyaraba mali ko. Morok machuga. Oh. Aseng ba ju loi dringa da haw ni sidi yone. Masak se ti haw de mandra. Iko le okhai. Ay wat ke em ta wat ke. Wat ni ya ba. Sawalani minit tara mo tranga mo sawalani sawal matung dura hojiki kai sima photo sawal matung dura hojiki lauchan kai kai tong hapai ne ba mirchi powder hap ne ba mirchi powder dong sai da haibel hap trasi hap ti ha da koi du bodi color ni ne ko si ko Hojik koi mutrubi hap tore duga awa khadilong ga hap tore doji akoin hap tu se minute kyam ki matung oi doina 30 minutes ki matung oi doi ma diba mai 30 minutes mu sohla kan da ne ba sa mulla ga ne ba sa ba ya ba ya ra awa si samaru ji pun dum hap tore Adum pun hap sa dum yar. pun hap ta ya si sin horen kan tau na ba si otoi na tra tharai Tang ko la ga akong ko sin ni. Koi lo chapun kore taste dong bada ya si ready mayam jar si khao yam na Yang uksi kaya di pam na bane dong si sara mahao yang okay. khao yam na kala kala lo to lo Mahao. khao yam na mayam ngasi oina di episode asi matang se lo shinjage mathangi episode ta akhoi mafam gi hanjang karam na thong bano aduga ma koi gi mahau sing do kamai to bona hawda khoi mayam punna mo yeng minya sai ma koi khuthong do ngasi gi oina di matang se lo shinjage ngasi gi episode ngasi gi thorma sigu yeng bereba viewers kunna mapu oina mai na channel na amuka hani dai khum bachai